Nah, me there radiance baby. Okay. Miss Mondaye. Na aya womo aya me ha ye ise. Oma me kasa bebe dey say na makuma. We say makuma aya me ya me ti ya wo me say makuma aya me ya. Na ya me de ha ni so no na oma me kasa bebe ama makuma ya sa. Nti mada me sondaye. Na say that ye program wo baby. Say we say the kofu bebre na me wo hobi. Wa bo se ma Asori mu o bompa ya mkrofo nya ya research mi wa wana odi oye bi ohwegu mebo so ha say ana say makuma ya me yenti oye we ohwegu mebo so mi nko abontena mi nko fe na se me fe a ya wona ya me na ebe ko awa daye ni mu na me che da se me fe mba ona se me fa me san hye me minim na me fe a ebeba Timi kwa na me de me se me me fi na into so bi na ba ya nti ade chi yen no ana me ese me nti eya wo ni biom e wo na da se me fa me san hye me dem de brush ni be wura me ma 15 to so ni bi aba na eya wo na wo makoma na ko nti se me de rade ase Amentisa ya uni. Oh, bon time kata balade on kontro no. Bia ti mi so we djuma kura koso adani o ya wo abra koso. E wo Yesu dem o. Se kerade on kura ye djuma no. Omma wa kuma ohun ton. Adanse biara be wa so ba tu wa kuma mu be di down no. Kristo be hwe we abra koso da. Ade biara ye di ho adani o hawo ni ateti wo ye so no. Ebra wo ti me kasa wo hwam wo internet so anase wo ti en ka no ebra be connect ya bo asafo no ebe ye djuma ma wo so sa ebe ye djuma wo so sa e wo Yesu demo wonya minipa e wo da ye mu a ehu kire rade wo kokoro kasa tere se nkoso aso na wo di gidie e ta asafo ni cha wo kokoro be boa e ya bofo anyame asane wo mu ni me ye djuma na e sane ba ni so na so wo yi meni na di ba e Erade ensane no kokoro bra eso erade kokoro saya yade e bibia yade bia dukuro ye erade saya yade da e wo Yesu demo amen.